ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipur Legislative Assembly की बजट मिफम ngasi hokre Governor Dr. Nasma Hetulana House Address tokre District mangada lupa crore kun changna model school sing semganaba honagani haina governor na phongdokre Hazing mupung oiba pau sadong pizari Taraka mathoi suba Manipur Legislative Assembly की बजट session ngasi hokre Session की अहोब नुमित्ता मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नास्मा हेतुलाना महाकी वारोल असेंबली दा थमखी महाकी वारोल दा गवर्नमेंट असिना मणिपुर दा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता नुंगसी चानब पुरकनबा अकन मियेंग थमली मियाम की नुमित हिल लीडर्स डे न चिंगबा पांगथोक्तुना गवर्नमेंट असिना मनुंग मपान फाउना थमोई सेंगना थबक तौदुना करप्शन फ्री ओइननबा होनरी Government asigi makhada Manipur da law and order ki fibam fagathan bangamduna ban amadi blockade ki saithengdagi miyambu safan bangamle loina na more jiribam amadi behang na chingba border ki mfamda ahen biyeng changduna mitop changsi laktana ba drug amadi khusu khulai lalom sing thingna ba akan ba section thorang lakhali Governor na makhatana government asina khulai paiba singbu mahausa ki punsida hajin hanab gi damak thong lawn hangduna thamli amadi Surrender taukraba singi allowance hengathanaba thabak pakhatle crime amadi criminal tracking network and systems ki project na police station chamaga ama samnahanduna crime sing yariba makai thuna yengshinba ngamhalle state asigi sotha horaba sel thungi phibam tapna fagarhanba ngamle fiscal deficit inglisingani ka 3 da chada ahumga dasmik mangagi makhata thamnab honari Good and Services Tax hogdokibana dealer kaya masing hengathan badanatana tax administration da hena chawna thongang laholagani block tara da bank branch hangdokpa ngamkre tara mathoi amasu senba sahi asida hangdoklaba yai district headquarter tareta nupi kaitel sagatpa hore chingi manung hanjin mafam singda posting tariba doctor amadi oza singi laifam pinabasu semsari famung chama chanba OBC hostel manga sagatpa ki thabak sathari Power sector की लमदसु सिंथानिंगै ओइना खुमांग चौशिल्ली लाग्लिबा सही सिंगदसु हेना फगनबा पांदम थमली इंग्लिशिंग अनिगा कुनिथोय फावबदा लौमी सिंगी सेंदोंग सरुक अनि हेंगतनबा नेशनल पॉलिसी स्टेट असिदसु अकनबा मोंगदा थबक चथरी पोनी चनी थंबा याबा सेंचुरी अमा मार्जिंग चिंखोंगदा एकर कुनमरी पाक चौना सेंगलगनी चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लुपा करोड़ अनि चंगना रेन वाटर हार्वेस्टर की स्कीम मंगा पाखतली Chief Minister की हकसेल की तेमांग अमदी Health Protection Scheme हौदोक्तुना लाइरब सिंगदा हकसेल की कानाबा पीरगनी सिंगी लम सिंगदा थेंगनरिबा हकसेल की खुदोंग चादबा खोननबा Advanced Life Support यावबा एम्बुलेंस तारा चलाइबा होख्रे अनोबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नेपाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर अहुम प्राइमरी सब सेंटर अहुम अमदी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मापन लिंगनबा अयाबा पीख्रे नेशनल हाईवे सिंगदा किलोमीटर कुंथ्रा की असंगबा सेंबा चाही असिगी मनुंगदा लोइसिननबा पांदम थमली किलोमीटर मरफुतरागा नापीगनी किलोमीटर मरफुगा निपान हेनबना सेमनबगी मचाक मथुम लेनबा टेंडर तौबगी थबक खुमांग चौशिल्ले इम्फा जिरी लंबी सेमजिनबा मार्च था फावबदा लोइसिलगनी 4 लेन ओहेननबगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम सारे बराक अमदी बकरू थोंग साननबा उरेप उयुंग तमख्रे सही तरह मंगा की मतुंगदा स्टेट ट्रांसपोर्ट नौना हिंगत हनबगा लोइनना ह्यूमन राइट कमीशन हिंगत हनलगनी साना खोनबगी लमदा स्टेट असिगी सानारोसिंगना सिंथानिंगाई ओइबा मिंगचत पुरकपा ngambasi गवर्नमेंट असिगी अपेनबनी उखरुल चांदेल चुरचानपुर अमदी तमेंगलोंगदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमदी लुवांग सममदा क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोइसिनना होनरी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाही असिदगी सेशन होहनबा ngamkhre रीजनल फुटबॉल एकेडमी अमदी अमल लिंगनब होनरी फोक अमदी ट्राइबल आर्ट फॉर्म सिंग योखनबा तोंगान थबक थोरम सिंग पैखली हाइबगा लोइनना जर्नलिस्ट सिंग याइफनबा मणिपुर स्टेट जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम होक्तोख्रे मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम कयासु म्यांमार याउन पांगथोख्रे समाज अमदी सेल थुंगी चौखटपा फिल्म असी तुंग कोइना चलबा मतमदा चौखटपा हाइबदु सोइदन ओइगनी मणिपुर की मियाम अमदी रिसोर्स सिंग दा लैरिबा पोटेंशियल सिंग मफुंग फाना फुदोकलबा मतमदा तुंगी अफबा फिबम अमा फंगनी हाइना चेना थाजै नुंगाई अफबा चाना चिनबा मणिपुर अमा ओहेनबगी पंथुंग असी फंगनबा
honariba asida member singna thamoi sengna mateng pangbu changi haiki governor ki warol adubu thagat pagi motion MLA P Chandran Phot ki MPF ki MLA Awangbang Nyumaina motion adubu second toki ngasigi oina session losin baga loinana lakliba ningthokaba numit ki ayu pung 12 fawba session gi thoki Extension Education Institute Assam Agriculture University Johat amadi Agriculture Department kusam naduna nominini sathagadaba implementation of Central Sector Extension Scheme gi regional workshop amasung EEI amasung sameti gi training planning ama ngasidagi City Convention Center hokre hokdopagi thamda Agriculture Minister V Hankhalian Additional Chief Secretary Dr. Suhail Akhtar Additional Commissioner Dr. KP Wasnik EEI की डायरेक्टर डॉक्टर PK नेक एग्रीकल्चर की डायरेक्टर PS राजेंद्र सुसरयाकी डॉक्टर KP वासनिक ना लौमी सिंगी कॉल सेंटर यावना तोंगा तोंगानबा खुदोंचाबा कया EEI ना पीरिबसी लौमी सिंगदा फांगनबा गवर्नमेंट होनबियु हाइकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर V हांखलियाना अवांग नोंपोक लमदमदा ऑर्गेनिक फार्मिंग मफुंग फाना पाकनबा इंडिया गवर्नमेंट लोकलकलिबा खोंफम असी अखंग अहैसिंगना मतंग पांगबियु हाइकी Government of India has targeted the northeastern India to be an organic hub of the country. And a central sector scheme on mission organic value chains development (MOVCD) is also being implemented in the northeastern region. To be an organic hub of the country, the region requires various supports from different stakeholders. The coordination between agriculture scientists and extension functionaries should be the first strategy to be made. Manipur da strawberry mai pangna pothok pothok ngamle Thobal district ki Yaripok Bisnu Nahada leba akoijam khogen maitaina wana hona jaduna mai pangna pothok liba si horticulture department ta mateng pangna bahairu bada strawberry thabana mi oiroi kobi oina thabana fagani haina thawa sadana mateng amata pibidri greenhouse sabang ngamdabadagi hapana mathak kuptuna pambi asi thari nong suraklabadi pumnamuk manglagni haina mi pairi hiramasida report ama Hoi tanchadana chuba nong amana hadag hoi winter de yam kan chugiba nong duna ai ge strawberry pan ba fazana hora kanda nong na ye thatpadagi ai ge strawberry je fazana patlur matung dani amuk ai je mai pak ta ba yadi haibagi khudong chaba ama haidar ishorna pibi baduna is mai tor ke bani aduga hafa khanjari jina koi tin kang aduga
उचेकना अटैक तौगदबदगी उचेकना चाबदगी कन्ननबगीदमग हाफा खंजबनी अदुगा मरुइना सि नोंग तारा मतमददी फ्रूट से पटपना मरम ओइदना सि यामना दरकार ओइबनी अइना पॉली हाउस निजगिबदु नोंग तागदब मतमजु मु योक्सलाबनी अदुना आइगी पाम्बीजे मागने है थबक सोदन ओंथोप ngमगनी हाइना हरमी हाइबो वहाई असिमक ngasi खोगेना लमदम असिगी मियामदा जुम्मी हाइना ताकले हाइबसु याय असिगुम्बा खोगेंगी वाखलोन मालेमगी थाकता वाखन खल्लगा थबकना यारिपोक विष्णु नाहा ISTV न्यूज़ ngasi ayu anganbada Mori police station ki manung chana leiba betopta miyoi ama sakangdaba singna nomoina kaplaga halamle laikhidraba miyoi adugi maming MD Khairuddin chahi kun apokpa Azizur Rahman More ward number 5 tagini ibung manung na phongdorpada mahak haukiba January 13 gi ayu anganbada nga faba sakhibadagi thiba khangkhidabani More police amasung commando gi apunba team amana asiba haksang lokotuna post mortem gi damak Imphal purakre kanana kari marung gidamak halam libano haiba hauzik fawgi oina khangba ngamdri maheroi singi tungi laibak lekodaba class 10 11 amadi 12 exam gi yengduna apunba Manipur matam isai kangluk amikna isai gi thom sing pangthokwa ngarang dagi hauna march ki tang kunganipan fawba leblagani hairi isai gi thom sing leblingi manungda amiki artist sing masa mau fana lainanaba sana khonabagi thom sing pangthokani Manipuri music ki fajabal iklam ama puraknaba staff notation iba tamba atay atay khana nenabagi thom kaya supang tukani haji pawgi marthana ten babrem tanozari The Blossom School, well begun is well done. Moirangkhom and Changangai campus affiliated to BOSEM. Admission for 2018 now open for classes baby to class 8. School topper in SSLC 2017, Janjit Kumanthem 85% with letter marks in 5 subjects. The school recorded 92% pass percentage. A school where children don't study but learn. Contact school office on all working days for details. Ngasidi suara jingge. Tule, hei tule. Kari naman tuti. Masih kari yau zau. Sidi yo sila ni he. Masigi yo sidi tata tisko ni ne. Dudi sanagi mohut yang na sinba yandre. Kay daw ino? Kanano? Kay ino? Kay daw piyo? Masipum na! Noy leibadi gari ahan maga tungmo ngamdara ne. Kura alaga tungni khali ba namay doy kay dro. Senbun puthok leibadi ngamdara. Senbun puthok na leibang ngamdara su Imphal Finance na salo. Ay jo ahan ba lay ngamdara na Imphal Finance tagi loan hoy ne lawri. Imphal Finance na nongmagi manungda gari loan lawbi yabagi kutong chapa pizari. Adom na pam makal gari kudingmak lawbi bayagani. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu break itungda mayam taram noksari asma khata pau pizari SDPO More transfer tawbagi mayukta More gi tongan tongan ba civil society singna haukiba aing nongyai kaukiba pungni funipan gi general strike adu yanaba purapadagi ngasi ayuktagi hantokre ngasi Tengnopal SP Dr. S Ibomcha Hill Tribal Council More Kuki Women Union Human Rights amasung Kuki Student Organization More gi luchingma singapunna phaminaduna wari sanar matung yanaba si purakibani Sagolban amadi pasoi kendra anigi marakta lairiba sayang lambi gi fataba mafam
semjinanaba nung tharmlaga sembidabadagi kapthorakpa nungna panbadagi asok apan yaubadagi khoisong narba miyamna lambi thingbagi khongjang changsinkhre yaikhom khomba koba dukan phamba miyo ama lambi chatpa gari na kapthorokpa nungna panbadagi laibak kaiduna rims hospital da laikanakhi lamjing seba maira paibilup seng lambi konthokjum lekai makhagi president L Sorojini na hauzik oriba lambi gi fifam asi mari lainaba singna athupa matamda semjindrabadi lekai miyamna kom oina toktholaga thamlagani hairi PWD na sembigadamni hai amana semgadabani hai PWD na semagasu water supply na semgadaba saruksu lairi masi masu loisillaga sembi base koi pame lambi ngakta nate koi praja da sokpadi kaisu nate na khala khandu pi basu yai adubu khara thuna lambi se samjin basu pame lambi ngasi mak semjin bidraga taraga di ngasi mak laibak thada na houjing mak taw bidraga taraga di koi ko moina tawthok charani ba sangba nakalani mak Kumbi Kendra ki manung channa sagang dagi Sugnu Road hairga sukhangna balambi PMGSY Phase Tara ki makhada semliba asi guideline ki makhada maung chumna semdrabadi miyam ki ihau sangsilagani hairi lambi asi Englishing ani ga taratruk January thadagi hauraga mamang sahi Englishing ani ga taratri ki January tha fauba loisinana ba pandamda program da yaukhibani adubu lambi asi Englishing ani ga taratri loiramdai da semba horkhi lambi semagi thabak miyamna penadri lambi semagi guideline matungina hana lairamba koilas khotoklaga nauna balu single tharaga leveling tawraba matung masigi mathakta 40 mm gi WBM gi nauna paka lawraga koilas thagadamni adubu hauzik semli basidi koilas asi khotoklaga WBM loksillaga koilas thana tawriba asi yaningde guideline gi matung ina lambi asi fajana sembiyu mari lainaba authority nasu thabak mafamda laktuna yingsinbiyu natrabadi lambi sembagi thabak suribasi miyamna thingilakpa yai hairi talobasi koi abasi me ko yaninde basi aduna mari lainaba koi concern authority sina miyeng sangbiraga koi gi quality leiba momda koi gi sini sabin miyeng sangbiraga koi sport mafamda koi invite obiduna masi yamna quality leiba Khongjom Sol Village da leiba Slopeland Public School gi Foundation Day thorom school asida pangthokre thorom adu North East Writers Forum Manipur gi President Jora Chandra Sanasam school asigi Chairman Y Themboy District and Session Judge Salam Ibom Sasu Saruyaki school asigi afaba Mehroi Singh amadi mathau ningthina tawba oza singda khudol pot piduna puning thagotki Jora Chandra Sanasamna Mahroi Singna makoina tamliba school sing adugidamak sokthokchagadabani matungdasu phidamningai oiba thabak tawduna mahakna tamlamba school adubu ningsingduna oza singbu matam pumbada ikai khumnabu utkadabani oza ama oibagi khwaidigi chokthokchabadi mahaki maheroina matik chaba miyoi amam oi khiba aduni haiki oza ama oibagi khwaidagi nungaibasi magi satrana yamna chauna nungaina phajana chakhana leirambasi oigani yana ina khanjai masi oza oiba khudum makta phawirangani RNB Langol Tarung amasung Azim Premji Philanthropic Initiative Bangalore gi makhada Plan and Hill Development Organization ithai khunau amasung KVK ulona sinduna poultry piggery amasung fishery training program ama Kumbi Kendra gi manung chanba hoktak khulda pangthokre thomatuda KVK ulogi Senior Technical Officer Thongjum Navakumar Fishery ki Subject Specialist KH Brajamani Maitai KVK ulogi Technical Officer and Bandana amasung KH Maipak Saruyaki Organization ki Secretary Somokanta Karamna Khungang ki manung hanjinba mafam singi semilon gi fibam fagarhana ba panamda training program asi pangtokpani haiki Self group sing koi khun gi maning hanjan da leba marginal farmers sing da target torakanda koi mokoi gi self group sing sema kanda self group sing ji hena mapangan kalan ba amadi self group ki members sing si mokoi economy si koi hena phagalan na bagi pandam da koi manung hanjan da leba mafam sing da koi na khun da sasara kanda koi program sing si khul koi na pangthok sarabani Thangmaiban Youth Center gi kungataruk suba Foundation Day thorom Thangmaiban Hijam Dewan Lekai da leiba club asida pangthokre thorom aduda Youth Affairs and Sports ki Director and Pravin Youth Center asigi President Y Ivotombi
CRPF की असिस्टेंट कमांडेंट Y संजीत सेंटर अस्तिगी हानिगी प्रेसिडेंट KH श्याम कनाई अमसुंग L Saragasi सुसरु याकी एन प्रवीणा लमदम अमस चौखटपदा लेकाई लेकाई द लेइबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगदगी हौना हिरम खुदिमक्ता अफब थबक तोबु चंगी लेकाई लेकाई की क्लब सिंगना थबक फजन तौरब मतमदा लमदम असी चौखटपगी लंबिदा खुमांग चौक्सिन बंगमगनी हाइकी फनियाम हंदरामनी हैरब हौजिकी केनोसी प्ले फील्ड से अदना हौजि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हैरिसी स्टेट लेवल प्लेइंग एसोसिएशन प्ले फील्ड एसोसिएशन सेमो हाइदना कोई मधुगी प्रपोजल का मैंने थारे अब सेम की हम एडवांस स्टेज ले रहे लेरागा मणिपुर लेरिबा प्ले फील्ड्स में हम सी लोइना बा कोई सिगी मखादा रजिस्टर तौरे हरगा मधुगी मागी जियो फेंसिंग एदी कोई की लेट लॉन्ग अदु वदाइन लौरगा मधु फील्ड सी मांगहंदबा अदी फील्ड सी फर्दर डेवलप तौरंगा बा मधुगी प्लान असौबा म लेइ केनोसिदा हौजिकी खेलो इंडिया सिदा वर्ल्ड वेटलैंड डे थरम की सरुक अमा ओइना ngasi thang खुजेम ग्राउंड दा माइनोर सिंगी लाई येकपा चांगदमनबा मा पांगथोखरे हदक सही की ओइना वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर हाइबा थीम दा पांगथोकबा लाई येकपा चांगदमनबा अदुदा thang पार्ट 1 अमसुंग 2 दगी क्लास 6 दगी 8 फावबदा तमलिबा माइनोर सिंगना सरुयाकी ngasi की थरमसी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ना मॉर्निंग स्टार एसोसिएशन thang खुसमनदुना पांगथोकपनी होम फिल्म्स मणिपुर की तराग माथोई सुबा मापोक कुमन थरम पोरंपा थवान थाबदा लेबा ऑफिस पांगथोकरे थरम अदुदा होम फिल्म्स मणिपुर की एडवाइजर राजमणि अयेकपम फिल्म कंपनी असिगी डायरेक्टर खोइबम होमेश्वरी सुसरुयाकी सही असिदा होम फिल्म्स ना इनम्मा अमदी इमा मचेत इचा तंखाई पुथोकलगनी हाइरी ऑल मणिपुर फिल्म्स मेकर एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन असिंदना फिल्म द सरुक यारिबा सिंह खक्तगी ओइना पांगथोकपा मरिरक सुबा 9A साइड इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi पासोई पार्ट 2 दा लेबा पामयाल ग्राउंड होख्रे होगदोपकी थरमदा फुटबॉल प्लेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट पी रेडी नेरोका फुटबॉल क्लब की मैनेजर TH अरुण कुमार पामयाल की प्रेसिडेंट W माइपाक मितई फिल्म फॉर्म मणिपुर की चेयरमैन S मंगोल साउसु सरुयाकी टूर्नामेंट असिदा पुन्ना टीम मापन सरुक यारी हानगी इंडिया की कैप्टन ओरंबा पी रेनेदीना फिल्म द खोंगदारिब सिंगना फुटबॉल मसानबु योखटपदा नतना फिल्म तौरब सिंगी यूनिट अमा स्पोर्ट्स न सागनबा होनबा असि अफब खोंथांगनि हाइकी की मैम से जो मैम न खंगबिरंगनि मूवी स्टार मैम जे लोइना पार्ट ओनर गातने चेन्नई द अभिषेक लेरे रणबीर कपूर मुंबई सिटी FC अनमाइन तौरगा मैम अदगी फिल्म स्टार मैम जॉन अब्राहम नॉर्थ ईस्ट की पाइरी अदन अखोई पुन्ना पुलमक थबक तमिनरगा मणिपुर दा हजे तांग मरी दुजु नेरोका की मैच लइबने अदु फिल्म की खितंग इंटरेस्ट याउबिरगा लाआदि भवक मैम दुसु मोय ने इंटरेस्ट लइबा मोयगनी स्पोर्ट्स द पुरपंग अमजे हेल्दी सोसाइटी नत्रगा हेल्दी नेशन हेल्दी स्टेट म ओबंगमगनी अदुगा इफ वी आर हेल्दी स्टेट हेल्दी सोसाइटी ओरबदी वी विल श्योरली बी अ हैप्पी नेशन हसिलोसिला पदमानु ओइबा पावम कन पिजरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बजट मिफम ngasi हौख्रे गवर्नर डॉक्टर नासमा हेतुलाना हाउस एड्रेस तौख्रे डिस्ट्रिक्ट मंगादा लुपा करोड़ कुन चंगना मॉडल स्कूल सिंग सेमगनबा होनगनी हाइना गवर्नर ना फोंदोख्रे हजिक फाउगी ओइना ISTV न पिजबा मणिपुरी पाव मता सिता लोसिनजरी पेंग तापिउ सिंग ममकना रोमजरी